بسم الله الرحمن الرحيم. أمنعو دكان تشبانو وكيا angubu jioni na parwa tangazaji banu tunu message zinji alhamdulillah zinji zikau shukuria namna na message yangu shangabo wanazijindu boko kwa jele wa hali na kanda na beketi muhimu hakala zima o ejani kotoli yotsilion liyo shasa ne lezendo handani ngamu mstahili nyoti pia shala kulli hali kina ukiri na kinga sima dhamana hata ikelewe inuribulie wantu wajojo urideya wambezo wanzao kikana ujo wajibu mbabiyo nduna diwasi mbabiyo nduna diwasi mamjo sanata nside mndu kasile malezi hangu amjisana leze wa Komori hina manele wa yuzorambu wao yabonge tisamba bota samdo nizreje banshe kabla urejei duwoni sazabari hili wananyasi leo maopoza wa juhamu bali mimi ngamwabohaki kaya holindia maha 20 zaidi yabola dhimema ishahu ya siasa isa ikala mwenye baraka mangetayari yare hitwa haukaha kaya ikaza lafanya mahamitanu inu yezinge nda unzuani ikaende ila isimzuani ngena ifurswa ya utahatena ya ryanko dhamana aboyo mahakume yuruhawe mwali mahakume yabowa sawa ani ya siasa iwaranti wa Komori mimi ngamwaelewa nono yude bana bako ntua kasi haku haka politikma lazima wapere lazima waumbe sharto uzisa roishelezi hambabi hakabanu wanu wakaanza kema dhamana izilengo jiruzi nuwazamba mwenye baraka uwa toze voti rahema ila imaribia jaja anibojioni haambiwa Komori karamsiheba tihundu izlandazi mparoze shia amsamba uwa mwenye baraka ili bolto ishie kare malezi hatu sikari ujabando dofanya miji ngadoka wa miji ya zanai miji ukosta ani na wanroko ukosta miji ya hao shasisi mazuya hatu jamado do mangarjibu mdu divumwe miji baula havumbwa mji hapa shado ambia bolto ukikandida wahi kwa mumilia haka bolto kwa ustene mwenye baraka usiswali hata taya shanga mina ushahidi nize proof pia kama mwenye baraka ai bolto kwa ustene mwenye baraka usiswali haka alhamdulillah ya kabaka katwaza voti shaka mina paro mwishi ya bolto heya ya atake mwenye yetu atakuwa nrajina shakaya parama kama mwenye baraka kati haki ani ngam Amerika bolto ka ustane mwenye baraka za swali kwezi yonti na tadutu bahemi baraka bojioni hapara Komori kana mseba tihundu lada ala maka wapanga msajaja abanga mimi ngamuelewa akawa saisa toma ya siasa na mkana dhisiso tupero elewe wesa toma ya siasa hakaindi harma mona no ufanya juzi bano raadha mtajarelo ize odiongo izo moshele shaiti longo zanu husu mimi uwamba ukaya na mwishiano bayo mtu aba mzahatishia odio shamso juko hitowa wakati wakawanga almuradi na zingareno ba ekaza lado hunda banu ya baba ngarazima ukisiasa akaba yezinga jona nzwani ikenzwani diza yuhabende mali ibaki diza hata tukaure jeu abolizi mar karni ya siasa mimi ngamuelewa kwezi ngamuelewa
nono shayo kena utsonga dar tuambieze kweli kena utsonga dar tueshelezize kwezi haukahindi wanamba kaya matumatiti za mna haramu na ramilane ze kweli kula shay'in sababa Mwenyezi Mungu anambia harama kana nini fa atba'u sababa haina roho uzile tsongeza bwana mtahe tsongeza abango msaja wajili leo ani juzi huja jana wopangwa ngarjo upanga kwezi halafu enda jirindi warenga wanazijana watiti wamahamishashi ngo manipuleo ni wasamonziani utoshamda yabanu kartone wa zamana mawaziri oi okanyamba ko bayunzia wa paramanwa bayunzia le makandida kamtona kandida Buhari wala la tatsai ngo pusona ben hao ni wana shewao wendawe hundo na jadi abos ali muzuseni ala kulli hali yengeji ni mwakana yezi mfano na reti voti yengeji ni mwakana yezi mfano umsajanu ujidi ngawano wanzo menye amani ya heti ya mjofanya kamnauri hadaya akawano mbiribanu ruono donc eroli ya daula ndo uhifadhi watike msajaja ngabo wandu watoria wa daula wandu ati msajaja wandu watowe roho kamdatata za mzambao na kiradhi amnaleze kweli akaya ikamru harongoa mrasu mezu ya hamba mwenye baraka za swali Yusuf Muhammad bwana no wasa ya namna razida nyoti mwambaga mdo utowa roho muna maswime yabo la mwangu tole roho ufanya ya ujihifadhi ya uhifadhi yenti ya uzio msajaja ngamdu kama ajo tambiha shana kirazi za mnaleze kweli wanua parabaya wasimonzi yani kamdaisha mdafu mwanzi yani kamdaishi ya wakabudu jinji alhamdulillah kamdaishi ija makati ema dhamana wao wanaona na mashababi wao wa baba sana na mata kama dhamana wa daula za udiongizo wewe mwenye kuna utataya abasa yenu na mata kama dhamana wa daula na mjoma na oni hao mate mro zila zijiri kumra zombe ya zijiri yezo manando na mkirazi ramalize kweli na mbio wandu wameona message ala Idrisi ngo kitawano ala kulli hali wamerikubalia na rafanye siasa ngarjo ifanye hele wandu rifanye shamdu fandarti mata intifanye handrabo na unafiki dukarba usane ramalize kweli mono ze message za Facebook na mjoma naoni hao na mtembro za wizara na mfanja na mfanjao zalisofanywa yapo madhoma namba yeza jini amreje Zambe mwenye barakati swali hasam konfirmiani mwa kumaruka ya mwana ole ola mwana wakomba wa hena nguhale ya wamne kulite hajamu hatikaribu wono kwa bazendia nuhanzawa wajoma la honi wa wandu njamba zonje meza jiri shamrwa siasa yo aswime yo kubalika zongozi bili namna fulani na minga aswimeka ye motosi nda bafanjao okonyi mwambia ni mwaruma shekale wenunga ndo mrume wangu adem jifure ba kunyo betsindani nusia hanya pare mahakama almareba la zongozi ka discussione kwezi wallah tallah billah nusia makandida waambie daula ukaya mwenye baraka na mwenyeze fikra zile kana mjemahala fulani yabo memi zo namba untuzisa ntukati banu na beja boltora be majaya shabanu ze vote ya jotolwa za katika joja nziani ngamdoishia ngamtimizi ngojo isharua nero message
wala kabala wanazuma kufanya nordaza yabo kwela na kulli hali yani yabo kandida wangu tikakana mnu harma biro de vote ani kaza koli zamba nyona wala sisi na rabeze kweli we mndu ambao hundo hani kandida we no msutene umanilie kweli ukamama hanu huo msajaja hudaza hata ze peve ziroha ngaujo na makabala rikabala ruono ani yeda ala makan kabu mnyanya na unafiki yuzo ngwa zambao wala rikabala ruono ani yesha mwatini ya mwindi yomsaidi hao zisa harabala za kufuru simwambani kama mkazi Daudu Halifa kajabe hasa swe none directeur de campagne wa Burhani yewo udiko jameza motezi biri naije ekaja kana wandu bala wa hujamfanya rapport aweti mkazi bahi na wasana wasaya kwa jakana masaswe donc balo ka bezihiba na ruwaile ubakomori na ruwaile kaya yinu haki hakawa sawaji calcul ka 2029 ngena unzwani nzwani ngojo fanya diza kungona hako kani ofanya diza mwana fanya diza ya bozo ngoza hausazu atoha na fantati bata rimenyeti rejezero ngozi dingoni ya bozo balo koso sakar na ukubali karna ukubali minyanya na rele karna ujuar kiran nyinyi no mamarongo abo kolezira hatiha ngarma mbioni karimwelewani rimwelewani batolo natija dharura ngarinawe yekur supreme wa zakishe hawa zibadili wondu unako sha mgala waju yako sahindu inu ne bana ilo banu doko na nyasi wa sawara mwaka 2029 non 30 31 32 33 34 nge ezinge konzwani 35 36 37 38 39 mfano nge jojuzu ani rais ujo kabar dara nuvelewa hapo boto mna jina gono irdire jay mali donc wana siasa wanu wasawe sakoma kwa tufikiriati ya ngwela ukaya ko bobira hata dukorire jenga zija yabo wahisawa roharme siasa chinisha tsongeza walo tayari warengoa na nashwa ani na nashwa hatu matsindo hao wa hao kwa turoha halafanya no mtongona warika mtone mawaziri angar mundi sound ye wanu ambanda so barani ngonda wanu asawa no barani ngonda watatsaya warengoa na shewao no ani wanahema bani hao ndo warumi hao wakatomo dalingo watisha kwezi ngamda jenza ni batizamba kwa mchana kabati mandamu yaombeza jiri shema responsable waloma coupable tena ni maopoza yojukanza elewe ngujuelewa yotwanda tselewe shotwanda elewe nguju kage complice abo joto yotwanda elewe nguju kage complice arbabi bon angalani kemi shora tso ya bor mabati kuya yotwanda elewe nguju kage complice ngala mishwara tso ya bwati kuya bona tabuju shahindi ngwanzwa wazibaye wana ze drone zifanya hazi wanduwa oniha ze dega pia zoniha hanunga ujwaretewa hangwaretewa yala kulli hali ngamado serikali fani ikatiba temi hono maadilia heta menewa ala kulli hali simameni kama audio ya dhamana wa siasa ya mafanda kama tayo maarufu ile wao ila itwamndo hizo pia ngizo ikala wewe serikali la zara kwa mrenga ani ya bontu tujua strategy what's how shati audio ngizo ngizo awage tangani ndiye bana ridreshele zane banu siasa kabati mimi nturam amna mnyezi eskunju kola duniani mnyezi Mungu asahau kaza kwa ujo urejeza ndingoni
kujoleza ngoni wala kujoshangaza ani kujoshangaza kardo fanja kujoshangaza wakati Amerika mfanya siasa la dama ngardo dezilo anonjwa ndio bana katamsho jamani nja komaterno la pisa akaje bizwaelewa shaukarwa shelezize ka ngani madhamana umsajamu tarmetsinu no rowo mda zamtsatsa ya kama kamtsabo kwezi na abo nyide mzipangao nyido mnduma wandu yaboze hasara zijao ngani madhamana le budula njamoro ni jana nido jala hangu madaka tinjilani budundro abange tsanana lezane ka wanatuna makwinashi kupara msajata usono mabarenu amenye hamana mwamenye na mauwe na mfenjao kazi ija kubaliwa swime chauti dudu pare daula haminti mharibala njazi jua mtitera mwadano ngozila anuwa mwunda dingoni na mwaswime shaidun ndago ngamjua kanyinde kina ngamjua tumizi nyerongozo tangazaji akala kule hali kama ngabo sempea ngabo sendika tangazaji nwambe ukaya na duare jemo zioni wasomo utangazaji tukaanza hema bana heye shajarare mtangazaji kwezi wanama watangazaji ikaparabaya mtangazaji kama na mjemane mtangazaji ka Korea baya yutore baya waga ani wasa pashe mala nangarju wao ka wengi watangazaji wala ani wabo watangazaji walo banu wehena mngene kandida wa hengu maniyo ya bongo unonusu watangazaji wahewa na pizza waringa bandwa hulwa na biabilisi babili mimi si hadisi mwa watangazaji chile kinawe chamduka wewe ekado wahundaze mali ani wahunda ani mnamaini wa hadisi na ndo serse dawe babili rati jo ya mabanu hamandabo ngamjuo no apara wawe wakaudai no hopara mba no honika ngamjuo hadina la asemse hadna la asemse sha kujazila wabilisi utambezwa kanza wambe wala kujangwa utambe katemna hopara humenase yabo kwezi iharamu iliyo hindi mwatangazaji ekangabo kampani haina kandida hata hamedia izurumishihe washaishe kampani hao yote aibu karajajo shindari libeze hazizo ani wanruan kuraje wa timalibo ngamzamono mungoni mao abilisi wa asemse ikajabe ha asemse shawa asemse hapara ki asemse mungoni mao mutari wa asemse yabo mtije mkati homna mazindwa jina kabati mna matsamezo nzambe kati mna tamati asitole kandidahe kati mna matipare baya shaina mnuna nagezo manaye naambie yesendika watangazaji kangabo zinji za ufanya ngabo zinji za ufanya mungoni mazorongo za harimishiwa incitation à la haine yoruonu wandu watangazaji wakaensite wandu lile bani njie ndaza mfunye mato baka mtuziona njamba wazie kama zambekaya anardiwa fanywa hazi no harumayo grupu hema watangazaji ngabo watangazaji walo ulaya bukongo amani yao hari watangazaji wafanya serse hazi yemana watoma ni wafanya burhani hazindi yemana watoma ni wafanya mwenye baraka hindi yemana watoma ni wafanya salimu hindi hakuandwa wonti pia wasobiteza iza MP wabiteza mwenyi wabiteza Daudu anikabati mabahanu yao watubita yonde hazi hao
ndazi ha shanga bolo na monopoli harimbo umanga ngwashina wamesha mnura kume hunu wamabuka sura mfanya zali hazi abola dhundunge mnufali bahine enye iyo hazina ikwesi yo hazina ikwesi abonge sandando duware jei mimi ngamna radio banu njaparo yurumia banu nde kandida banu hawni jibo position mara dango yino hawna mitoro ngora be Facebook hango no bitadongo za zali banu wi yunia hango radio bakavoti banu tibitiza hema gouverneur haina intervention ya fayoni kandida ibiri banu sijo hizia nifanya John Orajina hanfanya Facebook FM chati woni sai namna hazi tsamando hazi wa hangu silimo wongozo za ilani ikote mhatazoma na jimla juzi wako kaa haina ndongo za joja wanza kandida na zitilwa sho muhimu watike utovu wa dabu sikotovu wa dabu abonge tandarele wane nomwelewe mimi ngamwelewa eheni iliona wanu washindwa hakala dhima kalkule hatajikaure jenga zija wasara wa siasa shamrinu wabekana waswime na mkerazi mtirengo mtirengesu ala yajiri jana rideplace malani hayo rideplace malani hayo tinjema mandamu oufa shamandamu tena ani hoka ulaya fiyo tinjema kabati wema shanrangalia eza jirindi wakamandamano ya konzi ani kamnyesha mnafuma pare sharango kata opposition kaanti wasible wazamba kanarta ndo abona mwende wakama libakari buyabo hakondu wala wakaupangwa ne mwini baraka waswalihi yamdola amini wanruwa hiyo hakama liswaifu wale wapanga mwenye baraka swalihi ngwajalia leo hamba ukaya ulamana wahao wakomba izimujo mrehemu shamnezi Mungu na dhulumu tena wa mswaliti heza baraka Mwenyezi Mungu na mtume waswalite mwana ule ajaile ya mhunda Mwenyezi Mungu na warumia ashabul fil ho tukufu wa Mwenyezi Mungu waswalite mwana ola la jana honwani zila garwa Mwenyezi Mungu urumia wandu wao izo warumia ashabul fil akauma adui Abu Idris wapeu Idrisi nguzara wandu ahenye nakubalana na beze kweli na rambeze kweli kwa tukufu mimi ngamwelewani ngamwazawe maha yuho hule tojikoroje hunu ngamwelewano nondo shana kulli hali karasojo humbuliani mneneti hatu msajaja ala kulli na sir aminiu ngani makanezo bana yinu kameje bule msajaja nar aminiu ngeni makana yezo mana yinu kameje bule msajaja nenge mubulia abo yitsima zamana kwezi hautimizi tsono jerteve wabadilizo na habasha mafiti amjo jerteve yanda yafere hao jerteve ambeni kwa badilizo na hamba misdorini na izo na hamba ngamreje banu na jerteve mlimbadili ngamshukurione jeshi la taifa henamna wa rejezawe amana remeti hatu zote zama tinitamba ukaya wakaanjani mweza jiremo tola wa mvulumu de opposition mwajalia kawajafanya vezi katurena kuna zamba mwibaraka hei hazi konfirme haukahamba ukaya ula kumbata wahao bomwinyi ula ngawe na hera ngosu kwa eze voti mkahumu alisa na wapanga wajate msajacha yabu kuna uju wale uja ujitsuwe ila dhimuta hewandu zahe samaha mwenye barakata swali hakaya wede wa mzulumu yebali tolo hundwa jina hizo kweli shaka sababu ya humfua hendawe
aswime na balizo nambao yahamba ndani shahu timiz ngamrina ambaye kumurika ya banu usiunu mimi ngamuelewa unti usiukawa shindi unusi wewe ukahindi wasawa calcule 2029 ngejo kwa nzwani fanye mahakume hiyo yende mali fanye mahakume yabo wasaru harmeseni politiki haina zofanya zfanyiwa etina nje kodo na nje mro haka wasaru harme yes politiki zoneze mwana za mwini zoneze mwana za karhila zoneze mwana za burhani zoneze mwana za hem opposition sha wallahi alazim ngwaji wao simwambia ni banukaya ngamna tunavokali banu amnyoza amesha karimwishi hata foto la burhani yombo hindi habala kun menase badar kamala ruwaleza kawjiri ibanu mburhani kweli kabahanu hama wani uje utundemno huone vote ziba ulaza yodana makaya burhani katikana wandu ya wandu kwa mhadaya na mwisho shahidi huo na mwisho Baidri na mretsibatanya hanu ndo ukababo mwisho mretsibatani mdamba hari nyi matongaya wa mwana ule yafu mwana mwasume ikakamja kama hiba voti za Zwahiri Baidris ikakamja kama hiba voti za Zwahiri zila kazi ya kazi jiri nyi mwende matonga zetobia mbizila Baidri angalia na mdope misema kalima mambao babanga sina bahanu ndo ukanti watu rigo mazizia ni nzima Baidris nzima haumambe ukayari kenti haruma zemetia rambe imaskaradi ne tobia mbili mahadisi mayafanya machujue hali ya usekirize mahadisi makawuyafanya wano ikaritungwa na ndongori wa Biblia yohanza hatu sheya esibuzie kanga manzao ngari u Biblia hata conversation mazifanya mrisibatana Baidris mrenzi amwishi wara kawane burhani hakabo watoto wala kwa jambilwa ndongo Baidris wala watuona izo mafanya watuona kanga mwanzo mrengenti yatu mateka mrendando ndo tingu na mrenzi muono kaya kamtina bobira ikobidi mwelewe ngono kobidi mwelewe mrenzi mtukana mfende omru haunga mtefanya mdefande uze koziza hanyu ngono alafu lewe ya utimarisiza ngamuheshelezizo Baidris ngamuhambiyo Baidris wallahi ngamuhulabyo amin haumambe ba singarututia banu aninga sina limiti shanga sina zinji dokima zinji shanga sina limiti en limita hindi we mrua pulwa we ndwa birlie voti za mtu harabe omarisiza continue ngasina proof the proof mkollo mzinike makandida wahanyu hizo mkauli ndo mzambe makandida wahanyu shekam karma bureau de vote hata ufanywa peve mzisinye zibalwa ziroha ani yodana makankalizi basi kalizi mamdu mikanifa burhana wa za singana shindi harohamba rashinde hambuka mi abazi tosho harashinde hambuka mi hado aporonzi yani hamba ushindwa daju ushindwa heta ushindwa mambani ushindwa Juma Shongo ushindwa Komioni ushindwa Bangwa ushindwa Salmani yemdu amba ani ya dokara hibole bavula ya tushindali sekuriza abo mkumanuje kubala hadana mwandabo wisha na mama kandida wadar kama na ruono ani esha mwatsina point do kama na mekaya na rete marisiza baba ne mana makandida na mtahani wenu mwabirlie kama ndemda ikakoli mamdu kama abasani ngomtapalao wamendabo abongana marisiza wa kwa kor shangaza singar aminu hazrafan gar aminu burhana subali yazrat za hambu yazbe hoseni kurambangenizo hundu hambu abona mabavu aliyetile kotra kandarambe shamanda bikaini ndongo hamada zinda kandida elewe ikole tibe hamnorma biro abasari ndo meruka walatika bala ruono nordaza ngabo limiti oy yabo kay mruola kuja kemndola ikakolizi jiri sikawedanti ya ndo elewe ye ikakolizi jiri
efotia ndo bani mbeo hani makandida mwenye mdaza mfunye matoko faya makamjona nongo eka Collins fanya efotia zali efota Idrisi yaboni nyimwa do marote makandida hanu tindas shama amini kazilanda bonduvu ulamtapalo haukawaelewa kakobira ngotsongo wazaze eze 20 hata dukolo jenga zija abonge kutu ngondo atadamu wamenye ngamne jenu hambie tumwele zinala besha mujuo ukahindi uwakanjali memwana olara rahitwade maopoza akaodwa mpanga wamsindiha wamsopareni wardiwa parana wamabasa na mateke nyumba fulani izo mwenye baraka kana uhana izo bodo kana uhana hakaizo mzamba atamzanzia kana mandisa zilibazema waziri hapa sasa arishi ya nobia take wale atakolata kwa mambo manamba dani mahamba yule manamba kwamba ukaya keriula haraka rahanorongo haraka yani yengali hanywa itsimba mhonoka shinufiniha abo izo mahamba zijiriu na mwasimu wananyasi maopoza hata mpaka ndabo ngardota samaha tasawari nga wana jama kabala ufanya bata devi mwana kaulandi hata pili wa basainu menasi za WhatsApp balari wono balari kabala balari eshamu hatina bwendi tabandri madaza ekaizo kweli akam kweli muono mdaza abakamja kanzo ndo wala wahunde abakamja kandao abonyi mwaka hadema kandida wahanyu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wajazakumullahu khair.